Mapadasan ni Kabsat Judy sa napudnonagan tintay patangatangay drama itangam. Shoutout Mampay, kada Aida Pagiringan dita San Manuel Pangasinan kan iti De Leon family. Hello mat kani Belinda Ramos, kani Glasa Sadka from Benguet. Kastoy manti ko na ni Kabsat Judy. Dear manang biyanang, may saa ka single mom tapinanawan na tinakasikog kanya. Adda pwesto ti nakijay palengke pagtagilakwan itinatnatan. Kat tinulunga ka naglako ijay palengke. Rugyak man nga rod ti agsalaysa. Kasano kami pa itan iti anak ko nanang. Pinanawan na kami ti amana. Ala, di ka nagsagit, Judy. Di mun sangitan ti awan serbi na nga ama ti anak mo. Ti anak ko ti pampanunutek. Kaasimat, awan madakkelan na nga ama. Nyat mabalin mo ngay, no talaga nauman ka na kayo. Nakasapol siguro manan iti sabali ang babae. Talaga ang babaero day jay alalaki. Nanang, Malala, di ka madanagan. Taaging gat ka ba ulak, tumulong ka na kayo iti anak mo. San kayo abay-bayan? Kat ag tinulong ta anak ko. Juday, agrobwat ka. Rubwatam ti anak mo. Tama pantayo ijay ili. ni, hanya taramidan tayo ijay ilay. Umay naktulungan nga aglako ijay pwesto Tasabado ita. Ado ti aggatang no kastoy nga aldaw. Imbag no saan nga agpapaanawat anak ko ijay. Ay saan? Tada tay basit pagayayaman na ijay. Adda tamot amang bantay ken kuana. Nanang, Di ka kadi agsadot-sadot. Masaapol nga aggagat ka. Tani, agmay-maysakan amang biyag iti anak mo. Pinanawan na kayo nga rodon ti ama ti anak mo. Uray ko man umangted iti suporta ti ubing. Agam saan met, takasano, nagadumot ti putot na suportaran na. Hanggang malala, baybay amon day dya tao. Nalan, agrupot kayon. Tapno makaado tayo, anak ko. Doon napaturog mo ti ubing, umay naktulungan dito yun Oy, Judy! Na, maturog ka matad! wakaturturog ak nga ron nanang. Ay na, bigbigat ngam kasta ti jar mo. Ay na, bumangon ka dita, tao may naktulungan nga agikilo ka dagiti nateng tani, ado ti aggatang. Uwan nanang. Pagmamano, ti may sa kilo dito yung ukrama na. Ay, 30 day tamay sa abandel, sir. Mano ti alaan nyo? Sige, ikan na kiti upat a bundle. Sige, mabitlaing, sir. Nanang, anya taramida. Ala, tulungan nak amang ibalkot itigat-gatangan ni sir. Ay, o damot napintas sa balasang akadwa manang. Anak mo? Owen, sir. Anak ko. Sige, agsubyak to manan. Manipulita, dito yun ti paggatangak itinateng. Ay, nagmayaten, sir. Nagingmaw, jay imbagada jay alakay, anak ko. Agsublinto ka numanang, nga umay gumatang itinateng alakot, Uwan, nangag ko nanang. Ay, mayat sakit to'y blouse ko ita, Ha? Anyat kayo tiyo asawan. Magbagay ko nga minto'y blouse ko ita, anak ko. Iso nakayawan siguro day jay alakay. Ha? Madlaw nga ada ka ba ulan na itibiyag, anya? Uwan nga ron. Asino nga taday jay, kan taga ano? Diyak man abo. Taga dito'y mula siguro, Takunana mo't nga agsublin tumanan. O di kayat naasawan day ta. Asinaglaang tibalay da dito'y. Sapain ta ti umayagla ko no bigatwain. Ta abagan no agsublimanan day jay, anak ko. Sabali tinadlaw ko ko anak. Kaslada sa bali akayat nasawan ti panangis isem ken panagkit-kita na kanya. Ha?
krasamot kanyang daychay alakay. Agraraman kayo mo. Tila ibagbagayo. Bakbakutan kayo. Imposible mo't Ay, tawon ko lang ti bumakbakat, Judy. Ngamno tilangak, ubingak pay. Nalalaingak tupay nga agporng mangam sika. Feeling nyo lang day tananang. Assuming kayo mo. Hello, good morning, Manang. Ay na. Kung nagtupay ko ta masapa ka nga umay makitsenda ita, sir. Good morning, mat. Well, umayak gumulpi tila ko yung anateng. Aywan. Apay, kasla awan ba't kaduamita? Ayan tayo napintas nga anak mo nga eh. Sumarunudan to iti anak na inton madamdama, sir, ta. Aglabapay ka no. Ha? Anak na? Kasta, adan asawa di napintas nga anak mo, Manang? Naganak abalasang jay anak ko, sir. Ta pinanawan tinakasikugken kwa na. Kasta ka ni. Agsubliag to nga rod no madamdaman niya. Ta inakpay gumatang iti ikan di tabangir. Sige lang, sir. Awan problema. Agsubli ka, Urayin ka, sir. Okay, Manang. Hostong to no adan jay anak mo. Sige, sir. Naglukod. Jay sa mo anak ko ti kursunada na. San samot asya. Napintas mo to'y blouse ko ita. Sabong-sabungan, kan fitted. Nagseksi ak nga raw iti daytoy asuot ko. May bayat mo to'y blouse ko ita nga medical man. Medyo pinuskol ko pa iti lipstick kan pulbus ko. Hey, sapay ko ma, taatap ko laang daytoy. Sapay ko ma, tasyak ti kursunada da ijay alalaki. Hello, ading lapsat. Da kayo mo't gayam, sir. Naimbag ta na uray kamot lang, ading. Adaytad ko ken ka. Atoyo, nag-grocery ak ngamin itay, kaya't inlakaman kayo iti anak mo. Kastamatan ka ni nanang mo. Ala, apay nga ikanda kiti kastoy, sir. Nakababain. Nasawa ngamin ti inam kanya, ti sitwasyon nyo iti anak mo. Pinanawan na kakano, tinakasikogkan ka. Putno ka di? Uwan nga rod, sir. Nakasagana ak amang tulong ka na kayo nga agina, Judy. Ngamin, agayatakin ka. Mamatyak launay ngamin, ti magbagada. A love at first sight. Ay na, pasensya, sir. Napaanak lang nag-CRB8. Nagsubli ka mo gaya man. Anyat ka tanggam, sir. Nagsukat kay manananang. Nangalaan nyo di tabado yung. Di mo ipadlaw, sir. Anyat gatangam anateng. Apay, di ka malamin di tabadom, Manang. Nalameg ti panawon nita, ngam nakatsyub ka laeng. Ay na, dagaan yun nakit. Ay kan, nairwa makun iti kakastoy a klase ti badong, sir. Kasta? Sige, manggulpiak nga ron iti lakoyo anateng. Tapno maibos adagos ti lakoyo. Ay na! Thank you, sir. Anya natin tigulpin nyo, sir. Mabalin ka di, madamdaman ton. Awisak ko mabiit to'y anak mo. Tain kami mangan iti restaurant. Apay, siyak ngay, di nak-awisan, sir. Akit sika ano umay ka, Manang. Wawan problema. Umay ka lata. Sige nanang, da kayong timapan.
Tasyak tagbantay diti pwesto. Sige nga, Rod. Ala, duatan ang mapanmangan iti restaurant, sir. Ta itik outan talaangan ti anak ko, kan ti apo ko. Ha? Ay, si kalangan tiagbate, tabantayan pa'y lang ti apo ko manang. Ni Judy, ti kayat ko akadua. Itay pa'y lang di kay matagtagari. Apa yan? Nakamisuot kayo pa'y. Kaslada kagurayo. Kay, at nga ngay tinagsarsaritaan nyo, iti dayjay alakay, Judy. Ay, agar-aram nga rod nanang. Anya? Kunak man no siya ti kursunada na? Siyak nga rod ka no. Nagloko dayjay alakayan. Impurpur maakpay iti husto, gamsi ka magayam ti pagbawigan na. Agam mala, jak ipilit ti bagay. No talaga di na kaya, ti importante, sika tinagbawigan na. Baknang day dya alakay nanang. Wow, madlaw nga ron abak ng anak ko. Adda ka no business na. Naglugan kami iti nagpinta sa lugan na. Aya? Ay na, mayat nga ron anak ko. Aklonam nga rodan. Ta sigurado, pumintas to ti biyagyo nga agina. No iso ti pakiasawaam. Huray lakay ditan, basta nabsog ti bulsana. Ta sigurado, di kanto agbisin ni ti sidong na. Pampanunutak nga rod ti masakbayan ta anak ko nanang. Nagkari ano iso ti pakiasawaak. Ipaay na kano amin nakasapulan mi nga agina. Ay, mayat nga rod no kasta. Ay na, demon ibay-bayag ti panangaklon mo kan ko na anak ko. Tama nga no makabirong iti samaling armon na. Sige nga rod. Aklo na kung mo sumaron nga agkita kami nanang. Oh, thank you, Judy. Di na kong pinarigat na nag-aram ka. Basta tay nagadua karim kanyak Marco. Di na kami baybayan iti anak ko. Ipaay mo amin ang kasapulan me. Well, pag-adalag to ti anak mo, aging ga iti kolesyo. Agyaman ak Marco. Okay, kasano? Agawin ta ni Jimbalay me, tayam ab mo kay ti anak ko. Ang mga no di na kaya taparakan ka ngay. Suportado na jay, tanyaman na pangedeng ko. Iso nga awan ti rumbay nga pagdanagam. Ala, saysaya atom nga rod ti panakilangan mo kan ni Marco, Judy. Di mo sayangan day tagundaway, taman manon ti kasta. Nagbalin kanton nga instant back nang nukas-kasano, tabak nang jay pakiasawa. Wen ananang? Uray, medyo nasakit para kanyak. Medyo matudok basit to'y puso. Taninamnamak asya ti armen ni Marco ang inkarigatak nga inaklong ti amin. Ta ipagpagapok nga ron iti apo ko. Ay na, bakit kayon? Kastapay lat pampanunutan nyo. Ipabuso yun kanyak ni Marco. Ay na, di mo man matsang kaulit nga ipagbagaday ta bakit? Ubing pa'y nga ron tirik nakmay. Ha? Isu ano, adagaram kanyak akas kan ni Marco abak nang ay, aklo nag-adagos Judy, sweetheart, is only Floro nga anak ko. Floro, iho, is only Judy. Tiyak balin na may kadwa nga inam. Naimbag nga orasyon, nana. Ha? Ay, di nakawagan iti nana tagkatawunan tala siguro. Nana, kunak ta nobya nakakat nga rod tiyamak. Ha? Uwan mo't nga min, Judy. Mamapay kit di ko ba? Tiyawag na kan. Ay kwa, isan pa'y lang Marco. Tasan tapay mo't nga agasawa. Sige nga rod papa. Nana Judy, panawan kayon, tanda pa'y papanak. Sige, iho. Baro pa'y day nga anak mo, Marco? Well, awan pa'y matiyam amo na ang nobya na kanyak. Ha?
Apay nga tangay ka nagtaarmot. Wano napili iti babae nga arman na. Yaka mo iti na anak ko. Ang laklakay samatan na baro. Angam, kasla man nagbabain mo't ngamin. Di nan samot ang mutagaram. Sayang di kinataer na no agbaak. Ay ket makamumatan ano kaya't natagbaak. Yak mabalay na pilitin ng mga sawa no talaga di na paikayat. O anya sweetheart, itulod ka ni di balayo? Maturog ak sa diti balay yun, Marco. Sigurado ka? Ang mga no sa pulin na katianak mo. Saan? Tadamot ni nanang ko akadwana? Alakit, makamukha nga ron, Judy. Floro, inyagan kay tigatas mo. Intimplaan ka. Ha? Ay, agyaman ak nana. Mabalin ka di. Di nakawagan iti nana taubingak pay. Agkataunan ka lang. Ha? Ay, kwa? Pasensya kan, ngam respeto kla dayta. Ta nobya nakakat nga rod ti amak. Basta Judy, kunam kanya, Floro. Ayun, madamag ko man lang. Awan ka di pa'y planom ang mga sawa? Ha? Eh, Madlaw ama nagbabain ka, Floro. Siguro, mabain ka nga agaraman niya. kwa? Amom, awan maalam iti bain-bain. Pagbalinan na kalaabaak day ta bain-bain. Sayang ti kinataer mo no di ka mga sawa. Masayag ti bukot mo, wen? Saan, Judy? Ang mga no makita na ka ni Papa. Kat anya pa ti panunutan na. Di ka madanagan. Nakaturugan ti amam. Diyak pa ngamin makaturog. Iso arimwarak pa'y laang. Ha? Ay sus! Ado ti lamis ti bukot mo Mabit lang, wen. Inakalaan tay lana. Ta iso ti pang masahik kan katane. Ado ti lamis ti bukot mo. Ha? Kaya't maamasahiyak ti bukot mo? Ay, kat makaamo ka, Judy. Nanang, uray sublatan yun san ni Marco. Sublatan na sasawag mo. Diagayam kayat tila kaya pakirelasyonan. Wano pakiasawaan. Diag kayatan ni Marco. Sinakon. Anya? Apay ngay. Sapay inaklon mo. Inaklon mo pa'y kat nga rod no sinaambot lagayam. Kamamiris ko mga minadyak gayam kayat tila kay. Anya? Ay nagluko kan. Kan naimbag ano kayat nak ni Marco? Ubing samot ti type dayjay. Kat ilakad kayo ano kaya iyo. Ibagak ta ibawing nakada kayo ti panagayat na kanya. Kasanod no di na kayat. O di sayang ni Marco. Imbes amayat ko man ti biyag mo kan kwa na. Di kay madanagan. Baknang matlaang ti pakiasawa akto. Ngam ubing nga adayo ngam ni Marco. Di na kumamat sinaan, Judy. Anya ka matan. Pinangnamnaman naklakade iti awan. Sorry talaga Marco. Saan kagayam ngay ayaton? Apay nga ron may naklunak. No sinaan nakmatla adagos. Sana bale. Saan tapay mo't ang nagkasar? Di mat ado nagiti arapapta. Ang kasarta, kalpasan na. Agi patakder tayo ti sabali abalay tayo iti anak mo. Saan nun? Lipata mo day tang arapaap ta Marco. Sorry talaga masapol nga agsinatan. Kano kaya mo? Ibawing mon kanina ng tiriknam kanyak. Nabayagan a crush na katinak. Isulangan ti pakasaram. Agyaman naktapinatgam ti awis ko, Floro. Apay ka di, Judy. Ano di ko na mapagsaritaan ta? Kwa, amok ngamin aman nagbabain ka, Floro. Amok kayat mo matan ti maadaan iti nobya. Saan? Ha?
Ang sakbay na. Kaya't ko pa nga ibagaan nagsina kami ni iti amam. Kat nawayaak manen ita. Ha? Apay nga yan, nagsina kayo. Sininaak ta. Sabali ti kaya ko. Ha? Kat tangay mabain ka nga agaram. Siya kung tagaram kan ka, Floro. I love you. Apay kasta ti bagbagam, Judy. Amok nga damo pa nagustom kanyak. Aminam day ta. Tanadlaw ko day taken kay di damo ta tinagkita. Ha? Kwa? Please, Floro. Aklunan na kun, tay kasar na kun. Ay, ayatan ka. Sikat kayat ko pakiasawaan. Saan ajay amam? Nanadelya, tsak mo tin makikita dila kay anubyo ni Judy nga anak yaw. Nagsinad ang aminin, balasang ko. Anya? Ay lang, nagbit mo tayo. Kaano la idi naadaan da iti relasyon? Jakman amo iti dayjay nga anak ko. Sapay baknang sa kano dila kay anubyo na. Uwid nga rod, ngamay. Jak amo iti dayjay a Judy. Agala-ala ti panunot na. Di mo't umuumayon ni Marco ije pwesto adak kaw. Napasakitan sa ngamin iti husto. Umay tumutla ang dayjay nanang. Sana balay tayong bagak-idikan ko na akrasyo. Patya kasarungkaran na kay to dayjay. Sinayang mo ti gundaway, Judy. Imbes abumaknang kan pinalos po sa mat. Di kay kadi madanagan. Tabak ng malaang di mga sawan to kanyak. Oh, asino day taaya? Basta, mamuan yun to. Ibagak tuno da kami, nanang. Hi, Ading. Ha? Ay, mabigbig kayo, asar. Da kayon samot tay nobyo idin ni Judy. Akaaruba may iti pwesto na dito'y palengke. Well, siya nga rod. Diya akong gumatang lita pwesto na tayo nalilaw nakmat na dya, Judy. Ha? Dito'y pwestom, ti kaya't ko apaggatangan, Ading. Ha? Ay, mabalin lata, asar. Damag ko, balo ka. Pudno ka di? Owen, sir. Awan pa'y nobyom? Narigat ti pa nagbiag itan, sir. Jakon makiasawa. Mabalin ka diti, agarem ken ka, Ading. Kursunada ka ngamin. Ket agbirbiro ka kitya sawaeg. Tay napudno a babae. Saan amanangan lilaw? Damag ko ngamin anasingpet ka kano, Ading ko. Ha? Ay, dayjayan ni Floro. Rimwaran manipod di tayan tinegosyo da. Surutak man. Kasaritak manan. Ay, papuskulo kan tirupak. Tapno matin nagtirik nanan kanyak. Oh, nabayag ka ka din nga gururay, honey. Sama daw na yan. Sige, mapunta ni Tete Kopche. Ala, Okay, honey. ada magkayang karelasyon na. Hani na dayjay. Pada na mo't lalaki. Bading nga ta ni Floro. Anyat pampanunutem si ka Judy. Ay, jay lalaki amang ikasar ko makanyak Napurnada mo, nanang. Anya nga, di sinayang mo ni Marco. Ay, agsubli ka ken ko na. Ibagam nga urnusen yun ti amin kada kayo. Jakmut nga min maura yun asarong karnak. Ken sabali pa yun, ti paggatgatangan na itinateng. Ijay kaabay ta pwesto. Kababain samot. Tiamok ngamin ka kayatan nak ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Saan magayam? Kunak naman nagbabain laang. Iso nga awan nubya na. Iso asyak ti nagparik na kankwana. Ay, pada na magayam alalaki ti kaya na.
Nana Lilia, umay kayon to inton kasar ko Ay no kasta, makiasawa kan balasang ko. Sino nga iti pakiasawa Ay, ni Marco nga XJ anak mo, nana. Anya? Dukasta! Kababain man nga ibaga, nana. Day tati agpayso. Awan mo ti plano ka mga klunkin kwa na iday. Ininot mo ten, natin nagtiriknakin kwa na. Iso nga ita, ikasarnak ka noon ni Marco. Ay, nagkasat ka mo ten balasang ko. Alakit, congrats Nukulada nga awan, di ka makawawat. Judy, apay ayang ung tama ng tanak mon. Kasano? Sana makawawat. Anda nga mini pagpagatang na, kawan nga ron may gatang. Ay, si kantumot ngamin. No di mo kumasininaan ni Marco, sika kumaitan, tinapintas tibiyag na. Huwag nga ron Nakapapal jakin ko iti kabay tayo apwisto. Nagmayatang tibiyag na iti sidong ni Marco. Di lagpas pa siya tararamidon da. Sika mo ngamin. Di ka nagpampanonon. Nala, baybayan yung tinapalabas nanang. Talaga siguro asan ada kami tagkagasat Tulungan dakit di nga agdiskitar iti kwarta nanang taga-brodak man. Bantayan nyo ti anak ko. Tay karigatak ti manggad iti sabali a pagilyan. Naga-brodak nga rod kat inanusak ti trabaho ti abroad nga uray na riga. Ta pinanunot ko ti masakbayan ti anak ko. Ti amok agnanayonan ti panagrigrigat mi iti inak. Nga mita uray kaskasano magatang mi matten ti kayat mi agatangan at araon tadametten paggatang mi. Aging gaitadak pala dito abroad kat ingkari kiti bagi kajak agawi di Pilipinas. Aging kaajak mapaglepas iti kolehiyo ti anak ko. Alakastan, tigayim mo, Judy. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose parity script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkalayaman kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello na imbag nga oras kada tayo amin. At mananti kayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, amang welcome kada kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sabali man na napakasaritaan, ti may patangatang itakat manipod kinikabsat kamil sa napod nonagan, ngamsakbay na, nabara paya kablaaw kada Harold Quaresma, tengran tayo dita Brunei, kani Jackie Claro dita Hong Kong. Kastiman ti kunanik kabsat kamil. Dirman ang biyanang, kapadasa ki di balasa ngak daytoy nga ipadrama. Siyak tay tawa kaslawan na pinta sa turong tibiyag na tawan man la ti arapaap ko. Para itinapinta sa masakbaya. Tajay lamang namnamay titulong ti kabsat ko ti amok nga aramidan. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Manang Lila, alaan ako nakatulong iji balayo. Ure basit la ti sweldo kon. Alan, panggatang lang iti diaper ti anak ko manang. Ha? Ala, adapay mo tay babaunan mi ije balay, Camille. Kat urayan Doa kami na pagbalinan nyo ababaunan nyo manang. Ay, ala, awagan kanto, takasaritak pay ati asawa. Narigat mo't no siya klaang ti agdisdesisyon iti dayta. Makikuyog ako makankan nga agpasyudad manang. Ay, agsarita kami pa iti asawa, kunakmet. Yawag kuntuken ka ti mapagsaritaan mi. Sige nga rod manang. Aywan, ikanak mga rod iti panggatas kan pangdaya parte anak ko, please. Oh, adtoy, pasensya kan atan ni. Inikak datatang kenanang iswa day talat na batin.
Ay, dakkalabanag daytoyan, manang. Sangaribo ko naman. Thank you, manang. Nanang, inikan na kayo ni manang itikwartayo. Saan? Wen, apay aya. Kaano kayo ang makitsendangay? Ilakaman yung tuman iti diaper kan gatas ti apo ko yaw. No, inikan na kansama at ni manang mo. Kaslada mo inyawat na kang kaakwarta. Manumula dayjay ngay, sang-sanga gasot. Naibus ka no ti kwartana, tayintad na kada kayo kan ni tatang. Malaala nga raw. Tagumatang akto, no agpaili ak anak ka. Patpatsyemot na diyang anak mo. Kat no nakitak di inted ni Lila kwartana. Sa nga ribaw. Anya? Kunana sa nga gasaw. Sa nga ribo nga raod. Patpatsyem to matamin nga ibagana. Kat amom lang aruday nga daul-ulbod na diyang anak ta. Ay, oo na yun dayjay akamel. Kita kat rimwarmanan. Hindi ada kwartana. Napanan naman nga tan kaumali-umain. Ay kita mumlatan Napan man siguro ni tayan dagitay pada na sumusok-sok iti baraha. Ay, anyan dayjay akamel. Saan ngagbalbalaw? Adala nga ron anak nan. Natangkir mo ti ulo na no mabagbagaan. Iso pa iti makaungat no kwa. Agduma da iti ugali ka ni manang naalila. Nasingsingpet nga adayo ni Lila ngam ni Kamel. Talaga kasta dagiti agkakabsat. Saan nga agpapada ti ugali da? Adalatan nagdumaan da. Una ngam nakaraw na niya Kamel. Natangkan ti ulo na. Di na amaw ti maanawa. Ket sika ano alam ti kabsat mo diti balay. Tapno ada ka doon ni Nana Sally. Ay kat, awagak nga ro din nati kabsat ko. Nagtagulit mo't ngamin. Chat at chat kanya. Ket ayabam nga roden Malangarod. Sana bale. Tana ko na namat nga uray manulat ited ko ken ko na. Basta ada ka no pang diaper ken paggatas ti anak na. Ay ket sweldoan talatay ti kasi iti sweldo ni Nana Sally Tulong tan ken ko na reta bakay. Nay, Kamel. Agsingsingpot kay di balay da manang mo Di mo istresan di kabusat mo ijay. Ape ko mga istriso ngay. Mapangko nga rog tulungan. Kasano ko mga istriso. Ay na, mo da kan. Ato yan. Tayong paalam at walyam kami. Ala, idisuyo lat taditan ta isimpak pa dagiti balon na kabadok. Wano jak nga tagbalo na ni tibadok ta dumawat aklangan kini manang Lila itibado na. Ay, mga lakalatan itibadaw. Tapno siguradaw. Di ka man nagpapaaram dyan Ang mga no madamdam sumangpot ka amasikog manan. Kano makasapulak iti lalaki ang mangikasar kanyak nga di mayat. Tapno aday bilang ti anak ko nga mana. Trabaho ti papanambi di syudad wano lalaki. Katrabaho Anak ko, ijampay laeng ti makinobyaw. Tanay, basit pay laeng ti anak mo. Kanamangan, no makatumpong ka iti parumpado alalakay. Iso nga agtanang ka, Di ka man nagdardarasudo sa inanakaw. Wen ka di, unay kayong aya. Agsinumbangir mo talapayag ko ti marangrang kada kayo. Panawan dak dito yan. Tapno makaimpake ka na imbag. At tinulong kayon kanina na Sally iti trabaho dito'y balay. Camille, Wen manang, anya trabaho ngay. agdalos ken aglaba ti aramidem. Tanina na Sally latan ti agluto. Ngam tulungang mutlaang nga aginaw no kwawan. Ni, adon sa ti trabaho kun ngam isaw. Bakit ni Nana Sally? Konsiderasyon mo latakin kwanan, Sana bale. Tan ako na ni bayaw mo nga ipadami ti sweldom kan ni Nana Sally. Ay, agyaman nga rod manang. Dakkel atulong kanyak day tatani. Awan kadwa ka mang biyag iti anak ko. Kakaasi akmat. Di mo sawan ti kasta, taubing kapay.
Adu pa'y ti mabalin ang mapasama kiti biyag mo. Nulakit di, tanagagat ka ngagtrabaho. Mapapintas mo tulat ta ti biyag mo, ading ko. Bakit? Ayan ba? Bakit? Mapay aya, daar-arami, ijay likod kay. Diyak, maawatan ti Rick na bakit? Maulawak. Sakit ti ulo. Ay, Matayag sa... Ay, sos! Agling it kamutan iti nagdadakal lakay. Anyat mabasbasa makinkan. Ay, lakay! Ay! Umay ka ta mapantalaan nga ni hospital. Hello, nanang. Hello, anak ko. Ay na, adda kami dito'y ospital ita. Nagatake ni Tatang Yaw. Anya? Kumusta ni Tatang? Ay, kastoy Sano na'y makagaraw. Naimbag na itaray adagos dito'y ospital. Ibagam kun ni Kamel, taagawid pailaang tanay. Awan mangaw awer iti anak na. Imbatik lang amin kun ni Auntie yung nga imay jay anak na. Anya? Ay, sige nanang. Sapay, jak makalangan iti trabaho. Iso ani pay lang arod kamil ti agawid. Sana bale, taikak iti kwarta abus-busen nyo dita ospital, nanang. Anya matan, agbiyahe akmanan. Makapasadot agbiyahe. Kat anya nga rod ngay, talaga akas ta aading ko. Apay, di ka maasyan ka ni Tatang. Kan iti anak mo. Alang nga rod agawid ak no kasta ti kunayo. Mangtedak iti kwarta abus-busen dananang iti ospital, ading. Itin mo kadakwa dawan. Buwan manang. Adto iti 5,000 a pesos. Day talat adda a kwarta ita. Nayunak to no agsweldo ak. Sige nga rod agrubwata kun tagbiyahe ak nga gawid. Ayan ti kwarta nga impaw it ni manang maw. Amangan nga minuag kurang jay kwarta mi ken ni Tatang maw. Di kay mamakaururay. Kasangsang pwede tao ngam kwarta dagos ti bagbagayo. Agsubli ak mo lang nga minadagos ijay ospital anak ko. Atoy. 2,000 latimpaw it na, taday talakanot kwarta na. Malak nga raw. Isupay ang mainayon iti gastuson jay amam. Malala. Ingkaalaan nun, ti anak mo ijay ayan daan tem. Tayawid mo dito yan. Sige nanang, tada papanan mi. Nay, papanan nyo man ay. Di mo man nun ibulakbol ti anak mo. Tila man papapanan yawn. Di tala, di ka mo umadayo. Ikuyog mo man ay, ijay sugalanan. Mabit kami lang, mat. Pagpaspasyaran mi matan na. Hello, Camille. Kumusta ni Tatang? Mayaten manang, nakarwari ni sa ospital. Sana una makapagnangam dirit sumulat at panagsauna. Medyo marigatan labas si tamag na. Ala, tulungan pay laida ditawan. Uray di ka pay lang arod umay dito'y ading ko. Andamo ni nanang ang mga sikaso ka ni Tatang. Agsubliak di tamanang. Anya? Ala, sino nga iti kadwa ni nanang ang mga sikaso iti amata? Ken iti anak mo? Ikuyog ko na anak ko di tabalayaw. Anya? Alan amanang, maburing ak ditoy. Alan, ikuyog ko na anak ko. Sana balit ang makatrabaho ak mula tanga ure kadwak ni baby. Ala nga rod, sikati makaam mo. Basta agpakada ka na imbag kadananang kentatang, wan? Kasano nga ron na makatrabaho ni Kamel katin kuyog na matain jay anak na nagpasudan. Agpilit mo't nga agsubli, jay. Ken impakada na kanaw ken ni manang na. Nga ikuyog nan jay anak na. Talaga ano anya timbaga na. Isulatan ti masursurot. Garud sa bagay, ada ni manang na amang bantay ken ko ada ijay.
Patsik adi na baybay anjay kabsat na. Nana Sally, tumulong ka mo tangag dalos. Day tamo laglut-luto tararamide mon. Siya amin tagdalos ka naglaba. Ay, sana ya nga da nagsasaritaan tayo kadaman ng mabalasang kaw. Asyak ti makamong agluto ka naginaw. Si kamot ti nakatuka iti panagdalos kan panaglaba. Marigatan akon atan at dati anak ko nga si kaswag. Isa makitinulong kamot Ay, nala, agtrabaho ka nga rodan. Tasyak pa ila ti mga waweri ti anak mo. Di nakakayat ti anak ko. Si kalatan tagdalos taw awirok ti anak ko. Sana balay, nakalaba akon. Malangarod balasang ko. Manang Lila, pasensya Diyak pala makatulong iti trabaho diti balay tani. Napambarmat ti anak ko. Isa pakibagantuman ka ni Nana Sally. Tayson ti makamong aglaba ka nagdalos diti balay. Sana bale, sana kung ngagpasweldo manang. Ti importante, libre ti kanan may iti anak ko ditoy. Uray tumulong tulatan nga aginaw no ko Sige. Ngamne, kita namawayaan ka. Nukas jay nakaturog ti anak mo, gundawayam mo't ti mang tulong ka ni Nana Sally. Takaasimot. Wun, manang. Ag-eskwelan ti anak ti kabsat mo, Lila. Pag-eskwelaan na nga. Dito yun ta isuntumot lang nga adada ditoy. Dimot kayat ni Camille ti agawid ija probinsya. Ay, kituwa na. Tulungan ta ti kabsat mo, takasiman. Ayun nga rod. Agyaman nak Erwin ngamin nakasingsingpet kan man nakaawat ka. Ay na bakit? Basit laabanag dagita kanyak. Kabayatan ti kawan palat trabaho ti kabsat mo. Pagadalan ta ti anak na. Nana Sally, aglaba ka kadita? Inton bigat ti schedule kong aglaba kamil. Agdalusak ngamin ita. Anya? Abdayamat kasta. Dapat, everyday kang aglaba. Pakilabam ko matikawas mi iti anak ko tani busy Agsapsapulak ngamin iti trabaho. Mala, irwar mo dagiti kawas mo. Iraman kun to alabaanin ton bigat. Rumuarak ko mamanang, tay nakmanan nagsapul iti trabaho. Ngam naibusin ti kwartang intad mo kanya. Manuti ka sa pulam aya, Camille. Uray 2,000 kumatan nagastos mo ti rumor manang. Kanigatang kumuta na itigatas ti anak ko ti daduma. Sanga ribo pa'y dati maitid ko. Siyaktong ti gumatang itigatas, Camille. Ang apay, aging gaita, awan pa'y nasa pulam at trabaho? Awan pa'y nga ron manang. Nagrigat mo tagbirok iti trabaho no kasto yung awan na ilipas sa kurso. Tulungam latan ni Nana Sally dito'y balay. Total, saanan ang masapol nga aw-awirin ti anak mo? Basta agsapul ak iti pagtrabaho ak manang. Saan ko alin niya ti para balay? Hello, Camille. Kumusta kayo ditan? Nakasapul kan iti trabaho? Saan na masapul nga agsapul ak iti trabaho ak nanang? Uray tadama ni manang amang tultulong kada kami nga agina. Anya? Ay saus, apay, di ka mabain iti kabsat mo. At trabaho ka mo tamakitinulong ka anak ko. Kat tumultulong ak mga gininaw. Pasaray agwalisak pa no daduma. Kay, umdas nga ruday ta, nga itulong mo. Agtrabaho ka di mo ipanamnama amin kun ni manang mau ti panagadal ti anak mau. Awan nga rod master kan. Jakmet kaya ti babaw nun ta nagrigat. Ay, opisina ko mati kayat ko pagtrabahuan. Ngamawan mo na ilupas ko. Kauray sales lady ti tanado isaw. Masadutak nga rod. Makabanong ti kas na trabaho. O sige nanang, bye. Ay mabit lang. Hello?
Inidupnan. Agdanata ka man, Camille. Saan nga mo damanang kung adan nobyok, Darren? Ang mga noong tandak. Apay, ipalobos mo nga ron. Adan bukod mo apanunot. Apay, paritanda ka ang makinobyo, kasta ka di. Ay, kwa. Agdanatan. Sumaronon ton ti kasar. Agor nung tapay. Pag naudanta kumangay, anda ka di balay mo apag naudanta? O da di probinsya, ngam yakaya ti agawi di jay. Dito yung syudad ti pagyananta. Kat, anya nga rod ngay? Anda nga rod boarding house mo? Awa na, ta makipagnanagadak langit ti balay ti gayam ko. Kat pagyananta nga rod ngay? Dakkel samat di balay ti kapsat mo, di makipagnad tayo jayan. Ha? Ay, padasek to ang ipakaday ti kabsat ko no umanugot. Di mo ni pakada, basta isangpet naklat tayo jayan. Tapno awanan maramidan na. Anya? Alang nga rod agawid tan ije balay damanang. Total, nasingput-mut kanyak ti kabsat ko. Di nak mo ilamatiis day jay no agriga ta. Camille, awamot siguro ti makunam kanya. Pinagnaid kayon itinobyom dito'y balay. Ang apay ngay, ngaging gaita, di mo't agtrabaho tinobyo mon. Awang ngamin masapulan na trabaho manang. Uray kumano, tumulong kayo iti trabaho dito'y balay. Kasimot ni Nana Sally, nanayunan pa yun ti asikaswen na dito'y balay. Kat tumultulong ak mga gininaw. Agluto ak pa'y no daduma. Ladingitek Camille, ngam tangay addan ka din nam alalaki, nasaysayaat no lumasin kayon. Ha? Awan na mo mi ang papanan mi manang. Agsapol kayo, iti pagabangan nyo. Tapno mapilitan kayong agsapol iti trabaho yo. Tapagbayad yo iti abang yo. Kunak man no napatagak kan kakabsat ko. Apay nga kasta kamatan. Saan apa nang ibuy-buy ading ko? Ngam adun tinaitulong ko ken ka. Anyat kayat mo? Agnanayon latta na kasta? Amang namnama ka, iti itulong mi ken ka? Kasanon nooman kami? Kasanon tibiyag yung agina? Sadyay nakirelasyon istambay pa'y. So pasensya kan, hanggang nasaysayaat no lumasin kayon, Camille. Lumasin di lumasin. Tandaan nam dito yung araramidam itamanang Ti panang papapana mo kanya kakabsat mo. Awan asim. Manipo dita. Saan ta nagkit-kita? Ay, nabang-aran akpay di awanan da Camille dito'y balay lila. Ay Nana Sally, pasensya kayon, Juan. Itaak lang amin anaikan iti turod amang papanaw iti kabsat ko. Diyak ngamin kaya ti naramid na. Ti panangisangput na iti lalaki dito'y balay. Ay, katimaday. Di damo ti makitinulong iti trabaho dito'y. Sapay nagrawat di nobyo na. Sa numalpasamangan, panawan na latan ti panganan na iti lamisaan. Ay, nalala, sana bali taawan dan nana. Tapno makarik na da iti rigat. Ay, agpursigida ang agsapol iti trabaho da. Kordaman, Camille. Porang tininom ko. Anya kamatan? Amom ngawan makukwartak, dawatan nak. Pangala ako may ti kwartak ngay. Pumanawak mo lang aro na. Ako magayang may tun mga wartak. Papanam karabin. Ang subliyak iti anong ti barkadag. Naimbagi dyan, talibring inom. Kasamlata ka na yunan. Awan lang arod trabaho mon. Artag ka pa'y. Sumanaw ka man. Ita ka man lang. Sige, pumanaw ka lang. Already ka nang subsublay. Camille, ala, nakalagip kayo mo't malala. Sumrek kayo, iti ka na ka. Agyaman ak manang. Sorry manang.
Amo ka na sa irtirik na mitikal labas, gapoy timbagbagakan ka. Aklunag ngay didamo, nasakit tinakam ko, gapoy ti panang papanaw mo kada kami. Ngamita, namiris kong tibidot ko manang. Kat, kumusta kayo ni tinobyom? Awanan, pinanawan da kami. Ngam okay lang, tumulaang. Okay, anya ti planom ita ading ko. Agpatulong ako mamanan kan kamanang. Taaga brodak. Ha? Agbayad ak tumutlaang no maka-brodak manang. Sige, sige. Ikan kapay iti may sa at tiyansam, Camille. Kasanong ti anak mo? Ibatik ka da kayon amanang. Da kayon kanimanong ti pangitalkak kankwana. O sige. Makaamu ka, Camille. Lakay, agdalus ta dito'y balay. Tagawid ka nun ni Camille manipod abroad. Ha? Kastaya. Kaano ka na? Jak amaw. Basta kunada nga itaalawas. Agkukuyog da kadalila nga agawid dito'y probinsya. Ay na, nagsaya atay na. Nay, dalugan na nagsardang itibatog bakay. Ay, nagpaisaw. Umay kalakay. Inta kitaan no asino dagita. Hello, Tatang, Nanang. How are you? Hello. Hello, Tao. Ay, asino to'y kadwayo a puriner lila, Camille? Ay, nobyo ni Camille, nanang. Anya? Ay, kastaya. Apay, di mo imbagbag ang adagayang puriner a nobyo mo, anak kaw. Wala, tap na masurpresa kayo nanang. Nagawid ni Jan diti Pilipinas to may nakano pakasaran. Tap no mayawid na kiji pagilyanda. Anya? Ay na. Nagsaya atin. Ay na, kamaudyanan na. Maisim pa mo langan tibiyag mo, anak kaw. Nakasapol ka mo langan iti talaga para ken ka. Wen nga rod nanang. Jakmat ni namnama tikas ti agasat ko. Nakaragrag sakak. Takas ka ni Jan ti impay ti Diyos kanyak. Nakasingsing putlaunay kanyak. Kada kami iti anak ko. Ay kat. Oray da kami, anak ka. Ay ka, maragsakan kami para ken ka. Malaala, sapay ko ma. Taag na nayunan, ti kinaragsakyaw, anak ko. Tiyan mo kag nanayon ng ti kinagulo ti biyag ko nga awan na pintas at turong nangam asino ti mangipagaro pakasto ti pagtungpala. Naikuyog kumatanta na ko'y ti balasiw tao kat pasaray agawid kami nga bakasyon ije Pinas kat ti pagyamanak nagtalinaad ti kinasingpot asawak kat itada matandwa nga anak mi. Alakastan, tigayam mo, Camille. Alaga gayam, ditan din nagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para ti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang Biyana! Naimbag nga oras iti tunggal maysa kapadasa ni Cab sa trio sa napudno na ganti may patangatang ita dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dito'y drama ama ng Biyanang. Ngamsakbay ti amin kablao mampay kada Titoy kan Wendell dita Bongolan Barbershop iti Santiago Isabela. Ni Rosie Dakayanan dita Mayantok Tarlac
Kani Imelda Velasquez di Riyadh, Saudi Arabia. Kastimanti ko na ni Kab sa trio. Dirma ng biyanang, sana pa nagpalastog ngam gwapo ak. Kat gapoy ti kinagwapok nagbalinak asadot, kat nagbalinak apadagsan iti nagbalin anobyak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Anyat gagara minsan? Insan Elmer, bumuludak man pa iti 2,000. Bayadak tumitlaang. Ay saos. Sapay imbang kokte kwarta ko rin sa. Limagasot lo ti adakan niya kita. Ala ison ti itud mo kanya kinsan. Buludak pa ilangan niya. Oh, ato yun sa. Ay, pasensya ka na. Diretso nga di bangko ti kwarta kay. Agururongak para ti panagkasarmay tinubyak. Apay nga na si katag problema para iti dayta insan. Ha? Parparigatam na ti bagim. Padakmat nga awan trabaho di nobyam. Pudno na pintas. Awan mo trabaho na. Awan na. Maparigat kanto amang biyag iti pamilyam no kasta. Ay, talaga kasta at lalaki takit nga raw itsan. Data ati mang biyag iti agbalin to pamilyata. Oo. Sa balikan niya insan. Uray saan na anapintas ditan. Basta da trabaho na ayusain. Ha? Anluam ta napintas. No saan ba't ngagsuswildo? Ay awan maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan. Iso masapol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako nak. Apay, papanan nyo manan itinobyom. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mga iji restaurant. Okay. Kumusta nga iti ada boyfriend na agwapo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kat siya kon ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, gwapo di nagbalin a nobyo. Nga, ibagaman ti agpaiso kanyak, friend. Iso ka diya talaga ti nagharem. Wano si ka? Anyamot na ita sa lunsod mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan Ellen. Madamag ko laang Ay, di ka ko mamasaksakitan kasla imposible nga nga arman na tikasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputa andayo ang natataar ni Rio, maidilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kuana, ta saan na ka napintas, kasta ka di. Friend. No kaya't mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation me. Tapno mapanagdakam nga iso tinagaram kanya. Ay, saanan, Ellen? Mala, sapay la ko mga rod, tamatagin na yun ti kinaragsak yu itinobyom, Ellen. Kasanungay, agawid ta ka din, Rio. Nalpas tamad tan anangan. Wan Ellen. Agbayad tapay. Wan kaya. Limagasot kayan tayo na itugot ko akwartak. Mabali na bumurudak pa iti pangnayon ko. Ta mga no agkurang. Ha? Ay, wan Adto ti limagasot. Inayon mon. Ay di manak Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay na, saanan? Share ko daytan, Rio. Ha? Ay, nagyamanak nga rod Ang no dasukli na. Itad kumutlakan ka. Ay na, kundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oray tamang opisina mat denobyak na nang. Agsusweldo iti binulan. Kat, gaputad da trabaho tinobyam, awamot tan plano magsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno sana nakababay ni Jay Nobyam. Imbagak mat ka ni Ellen adya blesak. Ang kinayat nakmat lata. Tas siyempre, guwapo to'y anak yun na nang. Day to'y ti armas ko iti biyag. Jakamukan ka. Kababain ka, iti kasta nga raramidam. Kababain iti pakay kamangam to. Anyalat sa wandakan kan ngay no jables ka sumango kadakwada.
May mayat ko mamalang, nadama ko na trabaho. Awan nga ron ti mayat ang ma-applyan nanang. Sana bali, taga-product to. Mangal alak lang ti timing. Namin nanon nga imbagam ti kasta. Namin rebonsan. Ang magpatingga ka malay ti sao-sao. Aksyon na ma. Lumakay kan nga mawampay laturnong mau. Kasano ngay no mga asawa ka. Anya to sa ramin to nagkasar ka ngay. Sana siya tiyag problema iti dahi tananang. Isuda ah. No asino tiyag da trabaho ken kwartana. Iso tiyag gastos. Nang, agkasar kamin ka ni Rio. Ay saan? Jak kayat dayjay ariyo aparaken ka anak ko. Agbalin kala ada ka kaase iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatag ni Rio, nanang. Ammo ka naawis kala iti kinataer na. Iso akas tatikunam. Ngem, anyat maalalam iti kinagwapo no sadot met. Kat agbalbaliw to Gumagat to. Nang runa numadaan kamin to iti anak. Aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay ariyo ti pakiasawaam kunak manen. Napadas kun ti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasamak. Agsaukay man ako nakon. Kadagpay sumay. Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi imuna ang nakalive-in ko. Sadot alalaki. Gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakaginginad titigtig na ina. Ultimo mangilaba iti brief na di na pa'y maarabid. Pudno, naanusak idi damo. Ang midyag baybayag ay awanan. Napalinan akal baryok na jay. Narigat akabalay ti sadot kunamsa. Basta, ni Rio lang tay ayatok. Iso ti kayat ko pakiasawaan. Awanan ti dadumapay. Makamo ka nga ron. Ang pasensya, tadyak kayat nga agkasar kayo. Kasano kami nga rin makapagganangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kay mo na. Problema yun daytan. Ay kat, agden na talatan Nauray saan ta pa yan nagkasar, Ellen? Kapilitan Tadimot kayat ni nanang nga agkasarta. Nakapilpili mo't da nga inam. Iparupa na launa ti di na panangayat kanya nagbali na manugang. Kunamod lang prinsesa kamot nga anak na. Pasensya kan Ellen Ang mading amin tinakam ko itar aramidan ti inam. Kunamot lang asino kamot na nakapintasan. Takas jacket din ti ibagbaga na. Pagan anok kumamot nga agbalin akatugangan ngay. Ala. Baybay amo ni nanang. Di mo ni kaskaso. Panunutan takit dino sa dino ti pagnaagdanta. Jak kayat ti adda kabalay na. Jak kayat ti inam akabalay. No kasta, ije balayo ti pagnaadanta. Saan? Jak matla kayat akabalay ti inak. Tas sa umot la sa uday jaya kas iti inam. Pagnaadanta nga rodan ngay. Agabang tan Oray ta damat trabaho. Oray din nalakala ti abangan ta. Tapno saan ta amarigatan. Sige nga rod Rio. Ay manak mana Ellen. Yamin, oray jablesak. Kayat naklataw. Wan, sigud man nga amok dayta. Taimpak pakaunamon nga imbaga dayta kanyak. Di kanto nga ta maupay kanyak nga oray awan trabaho. Wan ka di ka madanagan. Agdali na agti panagayat ko kan ka. Kat no adanton anak ta, oray agaw awir tula ang taramida mo na. Baya ama siyak trabaho. Ta para balay kalatan, Rio. Ken, kumusta nga iti adda ka din nana, Ellen? Naragsak amiya. Nasingpot mutla ka di dayjay ariyo? Kuwan saan la agwapo, nasingpot pa. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta. Ngam may mayat kumamot laeng agkasar kayon. Tani agdenden na kayon. Awampay urnong ni Rio, friend. Kan may saan matla kayat ti ina ka makikasarak kan kwa na. Angam na dala kwarta mi ako, ilimad min ati pa nagkasarmi. No kasta, talaga adi na kayat ni Rio aparakin ka, Ellen?
Wen nga rod. Di kidagyaman ta dan nangayat kanya kakaskin ni Rio. Dandani ako magbaakan kat. Nawan ni Rio nagaram kanyak. Rio, agreeing ka man. Rio. Apay, Ellen. Bumangon ka mamat. Si kamamot agluto iti pamigatan. Tapno saan na kamala daw iti trabaho. Anya ka matan. Dahil talat iriring mo kanyak. Ha? Kay imasan ti turog disturbon nak. In kagluton, tay turog ka pa'y. Nasa papaya pa nagriing ti kasto nga oras. Ay, handa ka magaya man, Ellen, bakit? Apayan niya turasan. Ay na. Unay matikas ta nga aramid mo Rio. Malaman ngam kariring mapailaan. Napanugak nga rod itay, isa naiturog ko. Ala, sumrakan. Anya matan. Anya ko matipakabanugam ngay. Napanugak ang nagtugtugaw ang nagbuyboya ah. Makabannog ba't nagtugtugaw ka? Kunam sa? Ay, jakamukan ka. Kastamla ka na yunan. Tunggal sumang putak dito balay. Kaririing mo. Sigurado, di ka pala nakainaw kan nakaluto. Ay, saan pa ya talaga ah? Tabi si ak itay ngagbuyboya. Ado nga minti binuya ka live aboksing. Ay, kain ka nga rin nagluto na tanim mabisina kon. Madamdamamat basit ah, tanay. Kaririing ka. Ang murmurayak pa yung matabasit ah. Oh, Rio, agring ka man. Ay, handa kayo ba't gayam na lang? Unay matikas tang itsura mo na nakaturog dito iso pa. Nakalukat to dagusyaw. Inton sinarak da kadagitag tatakaw awanan na. Nakimus kumami na nakagawaan nyo dito. Kasla kalamanti ka maturog. May turog kumatan tinagboya ti live aboksing. Kastalatan karamid mo. Agbuya, maturog, mangan ka nagsikawil. Ay, mayat tibiyag mo. Kasla ka senyorito dito dagusyaw. Anyat gagara yo ya. Apa nga may kayo? Oray kumano mangtad kayo iti kwartayo. Imbis sa siya kumati kami ti kwarta. Saan ta si kamat ti dumawat kanyak? Di mo latultuladan di kasinsin mo ani Elmer. Naggagat ngagtrabaho. Pasaray ag overtime pa ngagtrabaho. Tayor urnungan na ti panagkasarday tinubya na. Ido madak kanin San Elmer. Taagduma kami ti prinsipyo ti biyag. Di kay katagyaman, ta nakatumpunga kiti profesional nga asawa. Sana marigatan to'y anak yo nga trabaho. Naa! Hey, bumangon ka keditan, tayong kaglutom. Tapno no sumang po di asawam ka day talamangan mataramidan nan. Naimimas ti luto na. Sana bale, ta adopay tayo kilaban. Nalalaing di manugang yung agluto ngam siya. Ay, anya matikas ti pagtanganan. Kada sumangpot ti tao nakawarwara. Naggulo. Di ka pa'y makadalos mo dito'y dagusta. Nagbasit lang arudan, di ka pa'y makaisimpamot, Rio. Di ka gunget ah. Ibagam iti nasayaat. Kan di ka man kasla kalaingan nga agsasaw. Tasigod mo't nga amom, asaan na ka man nagdalos iti balay. Anyat amok di tangay. Kat, kastamlata ka na yunan. Nanya ti ugalim iti baro ka awawita maging kalumakay ka. Di mon baliwan ti kasta nga ugalim. Panunutam kumamot, Rio. Mabambanugak nga gapgapoy di opisina. Kalpasan na nagrugit abalay ti sang putak. Ay, mangilngilaw pa dagiti plato asaan na may inawan. Siyak pa'y tagluto. Ultimo aglaba di mo pa'y maramid. Amang ano ti kayat mo, yalaan ka pa iti katulong mo. Ala, paramidag amin na kita. Basta tangdanan na. Anya, pailang. Una, parehas na matlaang no mga laki ti babaunan. Tangdanan matlaang. Isasaklangan at ipangtadam iti itangdan mo. Anya? Ay, nagsakit ti sikat ko ah. Napanuga ka naglaba. Nagrigat naglaba. Inakagtrabaho, Rio. Tay tangdan ko naglaba. Di mo lipatan nga ibatay. Kan nagdalo sa kita eh. Kinirkirak amin arugit iti suli. Kan nagluto akpay. Kan sinibugak pa di barsit ang masaitas mo. Aday tati kwarta. Sige, mapanakon. Kanwan gayam.
Kita amtuman no niya ti remedyo di tawa di kusina. Naikatsamo di may sa bisagranan. No kabang ila masukatan ti bisagrana, sukatamon. Ikanak nga ron iti igatan ko iti bisagra. Antoy, Kantay tangdan ko amang nyaramid ngay. Sana kaskarina ti paparamid mo. Isa tangdanan nak. Tay sumat lang. No iparamid mo iti sabali, tangdanan mo't lang. agawit ka ka din, Mia. Wen tapa nag-aawid mo tin Ellen. Apay, ada ka di pangawisam kanya? Awan madkit di. Ngam siyak kumati umay pala di balayo. Umayak man pala agis tambay ijay, friend. Agpalabas sakit ti oras si di balayo. Ikat, wen urayan nak nga rod, ta isimpak laang jay table ko, wen. Mangrabii ka dito yan, Ellen. Ado ti linuto ni Papang amakan. Ala, nakababain, Mia. Agawid ako no madamdama. Di ka kanyag babayin, Ellen. Nabayagan nga kuy-kuyong kayo iti anak ko. Mabayin ka pa lang. Ala, sige nga rod, tata. O sige, ta agao ako. Ta mangantayo kit de. No kasta, ni papang mo ti para dalos kan para loto dito balayo, Mia. Wen Ellen, ay na, edi si bibiyag pay day di mamang. Ati wen ani Papang nga agtrabaho iti yung nagtibalay. Mas taawak ngamin. Nagdalos dito yung nagtibalayo. Damo ka kada katulong yung amawan mo't kayam. Nasingput ti amak, Ellen. Nagaget. Ket no ilablabaan nakpay. Anya? Wow! Naggasat ka matan. Tada amang ilablabakan ka? Wen nga rod, friend. Naswerte ak. Ken, naswerte mo't day di mamang ko. Ngamin, saan apulos nagtrabaho dito yung nagtibalay. Ni Papang amin. Kasta aya. Ang amamom, kasla saan na lumaklakay ti amam. Kasla inauna lakabsat mo. Wen nga rod, ado ti mangibagbaga iti kastylen. Baby face ngamin na talaga ti amak. Naimbag man, ta nakalagip ka ang nagawid, Ellen. Kunak no nang lipat kan. Ay, umayak man ag-relax nanang. Na, kas laki mutong kamay anak ko. Gapon samot iti konsumisyon daytan. Aglalaukan nanang. Gapo iti asawa man niya. Ibaga man ti agpaiso kanyak. Aklonat nanang. Uwan. Grabe ti kinasadot na. Nadaramidan na iti yung nagtibalay. Agpatangdan pa'y kanyak. Makitam. Di husto ti kunakken ka idi. Naimbaglakit din tadyak imanugot nga kasar kayo. Anyangay. O di mapamniknikam itan dagiti imbagbagakken ka iti kalabas, anak ko. No nagsweldo kan, ikanak mo ito na kakaasyak amang ilablabay ti kawas mo. Ay, masapol pa'y laayatang danan kakawang matrabahom. Kat dahito yung arudan ti trabaho. Ibingayan anak mo ti sweldo ma. Tapno nagagitak nga agdalos dito balay. Kas kada agluto iti lamutam. Sa anak pa nagsweldo. Nadelay ti sweldo mi ita. Sika pa lang arot tiyag luto Masadutak. Agin anak mo. Rabiin. Ngam awan pa ni Ellen. Ayan na nga tan. Di na reply ang text ko. Awagak man langan. Hello, Rio. Ayan mo nga Rabiin. Awan pa'y naluto amakan. Mabisina kon. Ay, kwa. Agdaak dito balay ti katrabahwak. Makipanganak dito yan. Isang agluto ka ni ti kanam. Kandi na kurayinan. Tamangan na makiturugak dito yan. Anya? Anya matikas ta nga aramid mon. Kasla ka mo't balasangan. Apay dinak pampanunutan nakabalay mo. Nanini malublubot mo ganti cellphone kon. Agof dito yan. Hello. Ellen. Nagloko na dya babae. Sumangput kan to lang. Dakas ka kanyak.
Anya, saan na nagawawid ka sa awang medyo dagusyo kunam? Wala nang. Talo aldawan. Nanay, apay ngay. Pagawawidan na kanungay. Ije kano pala iti katrabahuan na nanang. Apay nga tangay. Ay, amangan no na umakan kan. Amangan no dan kasukat mo anak ko. Imposible Maaramid na ayat imang isukat kanyak kat lavnak na jay. Makasarak pa'y ayat ikas kanyak kataer. Awarin. Siyak lang tinailawan kan kuhan agwapo. Mamom nga raod. Apay tanggal mo ay atirik na. Ura sino mat siguro babae tiyag sa aditibiyang na talaga mauma. Ura man gwapo mami na gwapo no sadut kamot. Awan sarbina riyaw. Hello, Ellen. Apay nga, yakas ta tiyar aramidam. Ipagama, no naumakan kanyak, tapno amok tiyar aramidag. No sinaanak, ayos lang. Awan nasakit bakrang ko. Ha? Sigurado ka ha? Ha? Anyat kaya't maasawan? Ay, kwa. Lading ita kriyo. Ngam agsina talangan. Anya? Sumapol kan iti sa baling asawaang. Diya ko nagawid di tadagusta, tadan sa balya pag naadak. Apay nga, yakas ta ti ibagbagam. Kunam ay ayatin nak. Kunam di kan tumaumakan kanyak. Sorry no, Jack matakderan dagita karikan ka. Ngam tao aklaang Rio. Ngagpatingga ti pasensya na. Sorry ha. Ngam saan ako na naragsak iti danam. Isasardangan na ko nga wag-awagan. Bye. Hello? Ellen? Hello? Mia, ata ka di pa ni Ellen dito opisina nyo? Ha? Kwa? Uwan, Gido honey. Itay ka kadipay nga guru-uray di tiruar. Ha? Saan ba ito na yani? Eksakto lang. Kanya ti kaya tasawon na ito eh. Rio, please. Ha? Di ka kumagis kang dalot ito eh. Agparbang ka. Di mat nagsina kayon ka ni Ellen? Awan nga rodon ti karbangam amang riribok ken kwa na. Nanang, Anya nga, di husto jay kunak. Nauman kan ka ni Elaine. Kampante kalaunay nga may napagpatpatayan na kalaunay. Ang aman niya nga pinanawan na kan. balang kantis na dya babae. Itarom ko. Insukat na kitilaklakay nga dayong amsyak nanang. Inalilaw nak. Agtarumak. Anya kumatilaban mo iti day takitsan kayo mo ta nagkasar. Nanang, Agbalbaliw ka nga minan. Agkagagat kan. Agtrabaho ka. Tapno inton mga sawa ka manan sa andakan nga isukat. Angam no kayat mo ti may suksukat akanayon. Ala, agsadot-sadot ka mo takanayon anak ko. Nangrik na ak kadagiti imbalbalakad ti inak kanyak. Nupay narigat nga klonan ng pudno. Nasakita na kiti husto gapoy ti naramid ti ex ko kanyak. Jack nga mininamnama nga isukat na kiti sabali ta nagkampantea asyak laeng ti pagpatpatayan na alalaki. Tangamin nariknak no kasano ti pan nakainlab na kanya kiti kalabas. Ngam ore kasano gayam ti kinatar mo, nawan kan kate ugali asapsapulan ti may sa babae. Maramid na latta ti mangisukat kan ka. Ngam kit di aminado akasyak tayan ti kamali. Iso amani po di din yung kagumak ti nagsapuli ti trabaho ket naggagatakon. Alakastan, tugayam mo, Rio. Alagagayan, di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, di drama tayo. Manang! Biana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para ti script kaniti drama tugayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dakkalayaman kada kayo amin, niya po Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.